maing buntag sa tanan. Ay salamat. Nituwak na gyud ang uwan. Kay diri gud sa among lugar. Sige jud og ulan sugad pagahapon hangtod rong buntag. Karon murag ni sidlak na gyud ang adlaw. Taod-taod magpakaon nami sa among mga manok. Kani magpakaon nami ani. Pero kasagaran basta dili mi makalugsong magsaging-saging ra gyud mi naagan mi daan andam saging kay nama mi daghang tanom sa among nga saging mao gini among kanunay nga maparis sa kape. Guys, nagsugod na gyud og pakaon akong bana. Gipakaonan niya among mga bae nga naa sulod sa range. Sin unsa man ning klasiha sa rasa nga pangit makaayo og naong? Mani barnit pangit na to katulo na nakadaog ba. Di ay. May din ni klase manok ka. Matag buntag mao gyud ni amo ang trabaho. Alas 6 gyud nating pakaon sa among mga manok. Kay mura ra po ni silang tao ba nga mapas mo pod kun dili pa kanon. Noksin, unsa po ni nga manok? Muna milsim hat. Milsim hat? Okay. Dili man labok, basig malabkan ta ani. Dili man. Okay. Uy, hala. Kakuyaw ning manuka, manlabok lagi siya ay. Ano ni siya maldito ni siya. Maldito. May bite Okay. Gamay-gamay na lang gyud among manok. Kay nahali naman halos wa man kay dayon mi makapapiso gud. Kay COVID lagi. Pandemic wa kayo mamalit. Ang hulog. Nag-andam na mi og tubig para ipainom sa among mga manok. Uy, unsa man na imong gisagol medisina hasin? kuan man ni vitamins kay king ulan ra ba basin ang manok kun malit na daot ni kinahanglan na sigulan pud og vitamins. Painom. Di ay maayo noon. Ting ulan bitaw, war ba undang-undang ang ulan. Kaon sa among mga manok. Mga piyo sa mi kay haskang tugnawa diri sa among lugar. Na akong banaw nagtimpla na og kape. Parisa na mo sa pan nga duha ka buok tagsa ra gyud mi. Kay nakalugsong lagi mo ni nga panpan sa mi karon. Kaon na siguro ni akong bana sa manok kay nagandam naman siya sa pagkaon. Mao ni page among gigamit. Okay. Po ni grasa unsa po ni siyang manok ka? Kuan man ni pusong sweater. Muna pusong sweater. Okay. Po ni manok nga bulit. Naapoy puti. Ambot unsa ni nga rasa wala ko kabalo. Ako rang bana mo'y nakailaan kay siya ra man gud alalay ra man ko diri. Humana mo pakaon. Among buhaton magpainom na pod tad-taod. Nagsugod na gid mig painom sa among mga manok. Labihang lapuka, dapat jud hugasan jud ang pat o sa butangan og tubig para nga layo ba sa kuan, layo sa sakit ang manok. Limpyo jud kanunay. Ay naanagi adlaw pero ang among agyan na paskag yung lapuka. Human na mo anig painom. Kami na pod mo mamahaw. Kay mura gutom-gutom na.